Bridge Sport. Bridge Sport. Yes, reka nongere mbifurize kugira ibihe byiza cyane, reka mbifurize kunogerwa na gahunda zose muri kino cyumweru tugitangira kuri uyu munsi. Hari imikino ya shampiyona y'igihugu y'u Rwanda iraza kuba ikomeza mu rwego rwo kuba amastade bayasaranganya, ubundi shampiyona bakayihutisha cyane, dore ko turi kwerekeza mu cyumweru dufite hano imbere, ni cyumweru cy'icyunamo tugomba kwinjiramo. Byatumye rero Ferwafa yihutisha imikino ndetse n'amastade kubera ubuke bwayo, ndetse no kuba imikino ya nijoro itagishoboka, bari kugenda bihutisha imikino kugira ngo igende iva mu nzira. Kuri uno munsi rero niki kiri kuvugwa muri Murera? Haramutsemo iki? Mu mukino w'ejo bundi kuwa gatandatu wabereye i Huye twagiye tubigarukaho, ari byinshi byagiye bivugwamo. Murabizi ko umutoza Julien Mette yaje kugira ibyo atangaza, ndetse yize afana ko agomba kuba atwara igikombe cy'amahoro. Niho turi kugenda twerekeza. Bivuze rero ko umutoza Julien Mette hari byinshi cyane aduhishiye. Ni ayahe makuru azindutse avugwamo? Ngiye kukubwira uko bimeze. Ese kuba yarakinnye umukino Muhire Keve atamufite kuri uriya mukino bisobanuye iki? Bisobanuye ko afite tactique cyangwa se technique zamufasha gukina adafite bamwe mu bakinnyi be b'ingenzi. Ni byinshi cyane yagiye agarukaho Julien Mette, ndetse na fixtures. Afite umukino muri kino cyumweru kuri wa kane, afite umukino ukomeye cyane ugomba kumuhuza n'ikipe ya Etincelle yarahiye. Etincelle iri mu makipe amanuka. Etincelle yagiye gukura amanota inota rimwe mu Bugesera, igiye kuba rero ikina n'ikipe ya Rayon Sport. Etincelle yarahiye iti Rayon Sport ntabwo ifite ibyo kurwanira ko twe turabifite, ati niyo mpamvu tugomba kugenda tuyitsinda. Mu gihe umutoza Julien Mette we avuga ko nta mpamvu yo gutsindwa, ntago ashaka kongera gutsindwa na rimwe, kugira ngo agumane iyo momentum yo kuba yatsinda, kugira ngo igikombe cy'amahoro azakigereho ameze neza cyane. Abakinnyi ba Rayon Sport nyuma yo kuvana intsinzi iremereye mu karere ka Huye, dore ko umupira wari uvuye kuri koroneri rwose, Eric Ngendahimana Gasongo nkuko amaze kuba umwami w'ikibuga cya Huye rwose, yaje kuba ashyiramo igitego ku mupira wari uvuye kuri koroneri, birangira match irangiye ari igitego kimwe kuta. Muri rero hazindutsemo iki? Hazindutsemo inkuru zivuga ko uyu munsi baraza kuba basubukura imyitozo bitegura imikino ya shampiyona igomba gukomeza muri kino cyumweru. Mu myitozo niho turaza kumenyera abakinnyi barimo Muhire Keve bagomba kongera amasezerano. Ese barayongera ryari? Ese barashyira umukono ryari ku masezerano? Ese abandi bakinnyi bagomba gusohoka muri Rayon Sport ni abahe? Dore ko abambere twamaze kugenda tubamenya, hanyuma abagomba kwinjiramo ni abahe? Hari amakuru menshi agenda avugwa muri Murera. Murabizi ko ikintu cyitwa transferi kijya kijyana n'ibihuha cyane, ariko naho kwitonda umuntu akajya areba igihuha cya nyacyo. Buriya transferi iyo ari transferi bakunda kubyita ibihuha, kubera ko ni ibihuha mu by'ukuri, kubera ko biba bitaraba. Niyo mpamvu umuntu aba agomba kubanza agatohoza neza akareba uko ibintu bimeze. Uyu munsi rero bafite imyitozo mu Nzove, bari kwitegura imikino igiye itandukanye ya shampiyona. Uyu munsi kuri uno wa kabiri turi ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa kane, twatangiye ukundi kwezi. Uyu munsi rero hari imikino ya shampiyona igiye kuba kanya gatoya rwose. Ferwafa iba yateretse hanze fixtures ivuga iti iyi mikino ni gutya iteye. Ku mukino uri ku isaha ya saa 9, Etoile de l'Est iraba yakiriye Gorira. Ni amakipe yombi ari kumanuka, ni amakipe yombi ari guharanira kumanuka. Gusa Etoile de l'Est yahamagaye abafana bayo ibabwira ko iraza kubinjiriza ubuntu, cyangwa se kwinjira ari ubuntu, kugira ngo baze gushaka uko bakura amanota kuri Gorira, mu gihe Gorira nayo iri kurwana n'ubuzima kugira ngo ye kumanuka. Kandi uyu munsi saa 9 kuri Kigali Pele Stadium, ikipe ya Polisi na Mashami Vesa baraba bakiriye ikipe y'Amagaju. Ubwo birumvikana kuri uyu wa gatatu ubwo nejo nibwo Musanze izaba yakiriye Gasogi United, mu gihe Kiyovu Sport izakira ikipe ya Sunrise. Uno mukino waje guhabwa abasifuzi bakomeye
kubera anje irimo. Muti anje irimo imeze gute? Kiyovu Sport ijya gutwara igikombe umwaka ushize ndetse ijya no gusenyuka kubera ko abantu babyise gusenyuka, yabujijwe igikombe n'ikipe ya Sunrise. Murabyibuka kuri stade Gorogota uwitwa Yafesi Mubiru ayikubita igitego cyayibujije igikombe cyatumye APR iyirangiza imbere inayitwara igikombe. Uyu mukino rero ni umukino uza kuba ukomeye cyane. Sunrise iri mu makipe amanuka, Kiyovu Sport nayo yarahiye, mwatubujije igikombe natwe turabamanura. Uwo ni umukino dutegereje kuri uno wa gatatu uzaba ukomeye cyane. Mu gihe ku wa kane nibwo Rayon Sport ifite umukino n'ikipe ya Etincelle, ni umukino uzaba ku isaha ya saa 9. Ni umukino ukomeye cyane ari nawo nshaka kugenda mvugaho. Uyu ni umukino bagiye kwitegura mbere yuko twinjira mu gihe cyo kwibuka. Ni umukino ukomeye cyane uzaba kuri uyu wa kane saa 9 zuzuye z'amanywa. Abafana ba Rayon Sport nyuma y'ikiruhuko bavuyemo bari biteguye, ikipe yabo iraza yerekeza mu karere ka Huye. Ubwo urumva yakinaga umukino uri away, bategereje mu rugo ese bimeze bite, ese turi ku mbehe yacu Etincelle turayipimira iki, niko bimeze. Julien Mette nyuma y'umukino yaje kuganira n'itangazamakuru ababwira ko intego ari ukutongera gutsindwa umukino n'umwe, hanyuma akaba yifuza ko ikipe mu by'ukuri yatwara igikombe cy'amahoro. Ni igikombe cy'amahoro bateguye, ni igikombe cy'amahoro kiri mu maboko yabo mu by'ukuri, kuko bateganya kubyikorera kubera ko batageze kuri finale ngo batware igikombe. Umwaka utaha byasa nkaho ikintu kitwa gusohoka ndetse no kugura abandi bakinnyi bashyashya gihita kirangirira aho ngaho. Mu gihe Rayon Sport iteganya ko izajya yakirira kuri stade Amahoro, ubwo birumvikana. Uyu mukino bakiniye mu karere ka Huye nubwo wabagoye, ariko umutoza yemeza ko ngo wabahaye imbaraga ndetse wabahaye kutarekura. Ni umukino bakinnye badafite kapiteni Muhire Keve wari wujuje amakarita 3. Ni umukino bakinnye bava kuri derby ya APR batsinzwe. Mu by'ukuri wari umukino wagombaga kuba ugarura intsinzi muri Rayon Sport cyangwa se Murera. Ni systeme umutoza Julien Mette bamubajijeho, ese ko utangiye kujya ukina systeme ya batatu inyuma, kuri APR warayikinnye utsindwa ibitego 2-0, ariko kuri Mukura yarayigaruye aza kubona intsinzi y'igitego 1-0. Julien Mette we asobanura ko mu by'ukuri nk'umutoza uba ugomba gushaka igisubizo hagati mu ikipe. Ati ntago nari mfite kapiteni Muhire Keve, ati nagombaga gukina systeme iza kuba infavoriza kuba kugumana umupira hagati ndetse no kwimama espace ikipe tugiye gukina, dore ko Mukura nayo ni ikipe igerageza kwihagararaho cyane cyane iri mu rugo. N'umutoza Julien Mette rero ingutyo yagendaga abisobanura ndetse agenda abwira abanyamakuru ndetse n'abafana be ko bakomeza kugenda bamuba hafi. Amakuru ya Arsene Tuyisenge mwamubonye kuri uno mukino wa Mukura yitwara neza, yagerageje attempt menshi agerageza gushota nubwo atatsinze igitego, ariko wabonaga ko Tuyisenge ari umukinnyi mwiza. Nyuma yo kuva mu ikipe y'igihugu abonyemo iminota idahagije cyane, ariko yarayibonye. Tuyisenge Arsene uri kugenda yitwara neza ndetse yanasabiwe n'umutoza Julien Mette kuba yakongera amasezerano. Uyu Tuyisenge nta gihindutse mu myitozo y'uyu munsi cyangwa ejo mushobora kuzumva inkuru yuko yasinye amasezerano mbere ya Muhire Keve, nubwo Muhire Keve ariwe kapiteni, ariwe ukwiye kuba yubakirwaho, ariko Tuyisenge Arsene dukurikije performance ye n'ukuntu ari kugenda yitwara, uyu mugabo ashobora kuba araza kuba asinya amasezerano muri ikipe ya Rayon Sport. Amakuru menshi agenda avugwamo ni ibigenda bitambuka, turaza gukomeza kugenda tubiganiraho. Reka mbe nsubikirano mbashimire, mbifurize kugira ibihe byiza, mbifurize kunogerwa na gahunda zose murimo, kandi mukomeze kugenda mugubwa neza cyane. Bridge Sport. Bridge Sport.